ایرو دیسا روزه که جمع ام کیف خوشن جبر چم کیف خوشن جبر کو ام سویا و فقیره لبره ام وام بجلد کن ام وام کیف کن دلوا ام شاد دکن ام کیف خوشن ایرو لبره 515 زاروک سوی و فقیر لبره مبجل کرن جبو عیده هم بمناسبت روزه ایوارا قدیر گجسی و هم جبو عید رمضان ما اف پروگرام خود پیکانی ام هر دائم عید رمضان قربان و سر سال ام فقیر و سویاره yardım و alikariya cilat kin ev jî jibiya eydê ya eyda Ramazanê Xwedê Teala ji xêrxwazê me razî be xêrxwazê me ev vekaleta xwe dane me hatine virê sêwî û feqîr dîtin me jî gazî feqîra kir ew jî hatine virê ê heqê wê bidin û derkevin herin Xwedê Teala xêra wan mezin bike di bajarê me de banîdo dondurmalarî Xwedê jê razî be ji vî alî ve Ramazanê de ji bo feqîr û sêwiya ji bo hezar feqîr û sêwî hem qûtê salî hem gıda û hem jî cil yardımı alikari merekir. Hem dixwazin ev davranışa ev hareketa banîdo dondurmaları li bajarê me dewlemendê me dî ve jî bibe örnek û mînak û milletê me feqîrê xwe û zengînê xwe ji hevdîre dea bikin û tev de bi hevdîre keyfxweş bin.